Ka otoloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o boetse o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Unprecedented trade policy volatility are destabilizing the global economy and jeopardizing a critical source of development finance. Mopresidente Ramaphosa o re dinaha di tlameha ho sebetsa ka matla ho phema mathata a diphetoho tsa lekgetho la Amerika. As we celebrate our heritage, may this moment serve as a time of activation. Mopresidente ya tshwere mokobobo Paul Mashatile o tobokeditse hore botjhaba ba Afrika Borwa ke ba baahi bohle. A celebration of the conquest of Africans. They are trophies erected not to tell history, but to legitimize colonial occupation. E meng ya mekga ya dipolotiki ne le maikutlo a fapaneng ka ho thewa komiti ya nakwana e tla fuputsa sesosa sa hore na ke hobaneng ha ho ntse ho ena le diamahale le difika. Beso re boetse re teng ho tla ho hasisa tsona ka puo eo ho dulwa majwana ka ena diqhoboshianeng tse kgolo re batla ka fetotse mawa ka jeno mo teng re tla tshwarisana ketane ena re neelatsane ke setlolana sa batahong ke moradi wa hahlanyane. Nna ke tshediso mahlwane re na le wena ho SABC 2 le hae mme jwalo ka mehla ha re tsamaye re le bang empa re na le mphotime puong ya matsoho. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tshetletse seboka sa mokgatlo wa dinaha tse kopaneng puo mo teng a boletseng ha kgobisano e sebediswa e le sebetsa kgahlano le dinaha tse ngatanyana lefatsheng e le hane a lebisitse puo ya hae naheng ya Amerika. Mopresidente o boetsa ho potsa dinaha tsa lefatshe hore Afrika Borwa e tla tshwara seboka sa G20 selemong sena e le lekgetlo la pele se tshwarelwa Afrika. Puong ya hae ya pele le mopresidente wa dinaha tsa G20 ntlha ya ho ntlafatswa ha tsamaiso ya kgobisano maemong a matjhaba ebile ya bohlokwahadi. It is concerning that geopolitical shocks and unprecedented trade policy volatility are destabilizing the global economy and jeopardizing a critical source of development finance. In fact, trade is now being used as a weapon against a number of countries in the world. Mopresidente o boetse a bua ka ho tiisa maqhama a tshebedisano le dinaha tse ding a itshitlehile dintlheng tsa ho thusana dikoduweng tsa climate ho netefatsa hore sekoloto sa dinaha tse moruo o fokolang e ba se kgoneha hore se ka pataleha ha mmoho le kgothaletsa botsetedi. Our country's G20 presidency is a significant opportunity for South Africa to advocate for Africa's development agenda and to amplify African voices in global economic governance for a continent that is irreversibly on the rise. O boetse a bontsha ngongoreho ka tjhelete e ngata e sebediswang ditshebeletsong tsa masole ha diprojeke tsa dintlafatso di sa fumane tjhelete e lekaneng le ho boetse a bontsha ngongoreho ka diphallelo tse fuwang baahi ntweng ya Sudan, DRC, Gaza le dintweng tse ding. Consistent with the case that South Africa brought before the International Court of Justice, there is growing global consensus. There is growing global consensus that Israel is committing genocide in Gaza. Mopresidente Ramaphosa o etsa kgoeletso hore United Nations e etse bonnete ba hore setjhaba sa Western Sahara se fumana boikemelo ba sona. Mekga e meng ya dipolotiki e se beile mahlo a yona setsing sa moruo wa naha ka ho phatlalatsa bonkgetheng ba bona ba bomeyara wa masepala o moholo wa Johannesburg. Ha jwale modulasetulo wa bofederale wa DA Helen Zille o tla qothisana le hlokwa le motlatsi wa mopresidente wa Patriotic Alliance Kenny Kunene bakeng sa setulo sena. Pejana ANC ile ya tshwara kopano le ba lekgotla ba yona ba dikete tse 407. Morero e ne le tla ipiletsa hore ba sebetse ka thata ho pholosa mokgatlo kotsing ya dikgetho. Ka o le leng NEC ya mokga ha iso fane ka malebela bakeng sa nkgetheng wa bomeara. The ANC has a different process which has not started now. It's likely to start around February, March, where the ANC will then first announce what we call
the selection of candidates guidelines 2026 local government. Modulasetulo wa federale ya DA Helen Zille eo e kileng ya eba meara wa masepala wa Cape Town lekgetlong lena o re o malala a laotse o etela pele masepala o moholo wa Johannesburg. We're expecting the election to be sometime in November next year. It's going to be a grueling year-long election campaign. We're going to have to steel ourselves for it. And then, if the voters want to rescue their city, we should be the biggest party by some margin and be able to put together a stable government. I know that the people of Johannesburg trust me. From the corners of Orange Farm, Soweto, Alex, Deep Slot, Cosmo, Midrand, Sandton, Houghton, people have been saying, we saw your work and your energy, your political will when you acted as the mayor. EFF Action SA le mekga e meng e lebeletswe hore e phatlalatse bonkgetheng ba yona gautshwanyane. Jala ha kena ditabeng tsa letsatsi la naha la botjhaba diketekete tsa batho di ne di phalletse lebaleng la Bridgeton Oudtshoorn Western Cape ho ya keteka letsatsi lena. Mopresidente ya tshwereng Mokobobo Paul Mashatile o tshetleile puo ya sehloho a ipiletsa ho setjhaba wa balla dibaka tsa botjhaba. Ho baballa nalane le ho ananela bokamoso. Mopresidente ya tshwereng Mokobobo Paul Mashatile o tobokeditse taba ya hore botjhaba ba naha ke ba baahi bohle. It does not matter what tribe or cultural background you are. We all have the responsibility to preserve and showcase our heritage locally and also to a global audience. This is important because our heritage institutions nurture cultural identity, encourages unity, and offer economic opportunities in sectors such as tourism and the arts. O boetse a re ho lekolwa botjha ha botjhaba ha ho bolele hore jwale ho lahlwa tshiya le nalane. As we celebrate our heritage, may this moment serve as a time of activation. Let it be an opportunity to reimagine our heritage institutions, not as remnants of a past era. Baahi ba ne ba nyakalletse hore ho kgethilwe motsana wa bona ho keteka letsatsi la naha la botjhaba. It's an absolute privilege for us to have the Heritage Festival this year here in Oudtshoorn, and it's an honor to have all the ministers here in Oudtshoorn today. Pejana Mashatile le bahlanka ba fapaneng ba mmuso ba jetse sefate sa pele ho thakgola letsholo la mmuso la ho jala difate tse milione feelwane 4 ho tshwaya le kgwedi ya ho jala difate. E meng ya mekga dipolotiki e na le maikutlo a fapaneng ka ho thewa komiti ya nakwana e tla fuputsa hore na ke hobaneng ha ho ntse ho ena le diemahale le difika tseo e leng sehopotso sa mmuso wa kgethollo. Mokga wa EFF kona o ile ngwarala tokomane ya dintlha tsa bohlokwa tseo komiti ya nakwana e lokelang ho di batlisisa. Seemahale sa Louis Botha a Palamepere sentse se eme ka pele ho moaho wa palamente. Mehato e mmalwa ho tloha parlamenteng ho na le seemahale sa Jan van Riebeeck ha mmoho le sa Cecil John Rhodes. EFF e re diemahale tsena di tlameha ho tloswa mme ho bewe tsa bahale ba mmuso wa jwale wa democracy. These statues are a celebration of the conquest of Africans. They are trophies erected not to tell history, but to legitimize colonial occupation. Le ha hoja MKP e tshehetsa ho thewa ha komiti ya nakwana ya ho fuputsa bohlokwa ba diemahale tsena, mekga e meng ya dipolotiki e re lefapha la dipapadi, bonono le setso le tlameha ho etella pele tshisinyo ena ya EFF. We cannot build genuine unity, cohesion and pride while we ask the majority to walk past monuments that glorify their tormentors. We cannot allow ourselves to believe that by demolishing or moving a statue or memorial, we demolish the injustices of history. In South Africa today, we have builders and breakers. If I listen to this debate,
Luckily, the majority are builders who positively want to recognize the reality of our history, but also then to build and give recognition to our new heroes and our new statesmen, and that we will support. The ANC believes that relocating certain statues to museums where they can be properly contextualized as part of a painful history rather than celebrated is itself a significant act of reconciliation. Mekga ka ho fapana ha yona e tla nka qeto ya ho theha komiti ya nakwana ka mokgwa wa ho vouta. Moeditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2 le lehae re hatela pele. Dibini tsa Mahikeng provinseng ya North West di re ho putlama ha lekgotla la bonono la Mmabana ke mohlodi wa mathata tsona. Mme se le dilemo tse supileng jwale moaho ona o sa sebetse e leng se eketsang mathata ao dibini tsena di tobaneng le ona. Kago ya Mmabana e santse le letlotla morago ga go fisiwa dingwaga di le 7 tse di fetileng. Bataki le badiragatsi mo Mahikeng ba re seno se santse se ba utlwisa botlhoko. Ever since it bent down, I thought that my life as a dancer would be over, and it has been rather a downgrade because we are not exposed to go to more competitions and we'll be able to develop new skills. Re gra thuso getting resources tse le gore di tla re thusa for gore batho ba kgone re bona ba re recognize as dancers. E ka re thusa thata. Ba re seno se bolaya talente ya bona. Ke gona ba lentse re iketsetsa go phakeng kono kwa ela go bontsha gore tota ela ke tsa setheo se tsa bataki serious or go etsagala jang. We don't have paints, we don't have the screens, we don't have the squeegees. I've been dancing for about 6 years now, and my patient is slowly dying because of the loss of resources and stuff. Khabagare tona ya lefapha la metshameko botaki le setso ona ya go lekola seamo sa kago ya Mmabana Arts Council le Mmabatho Stadium. A re lefapha le reboletse Mmabana Arts Culture and Sports Foundation dimilione tsa diranta di le 13 go baakanya kago eno. For the stadium we've not allocated yet, but for Mmabana we've allocated 13 million so far. 13 million so far over the MTF period. We've allocated 13 million, but I myself and the DM, we've realized that it is not enough for what needs to be done here. No matter what happens, this thing must open. And we are here now. We are going to make it happen. In our 100 days, we said we must fix Mmabana. Setheo sa Mmabana se reteletswe ke go tsibogela dipotso tsa SABC. Go tla bonagala gore a kago eno e tla busetswa ko seemong sa yona sa maloba. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Kobo ya Basotho ke engwe ya matshwao a bohlokwa ka ho fetisisa a setso sa Basotho. Ho bile le dipontsho ho bontsha mefuta e fapaneng ya dikobo tsa Basotho. Dipontsho tsena tse ikgethang tsa Sutha ke fete di keteka bonono moelelo le bohlokwa bana le ya kobo ya Basotho. Tsona di ne di tshwaretswe museum wa Olive and Hayes Bloemfontein Freestad. Gompieno re tle kwano mo museumeng wa Olive and Hayes mo Bloemfontein mo setso sa Basotho se bontshiwang teng ka dipontsho tsa Sutha ke fete. Dipontsho tseno di bontsha dikobo tse di farologaneng tsa Basotho. Mme ke tlile go bua le motlhankedi wa tsa thuto kwano Olive and Hayes eleng ba itumetse molwabi go bua le rona ka dikobo tse re di bonang tse dintsintsi tse di kwano re tlhaloseditswe kgante le gore dikobo tseno ke dikobo tsa kgale bo Seana Marena bo Kwena le tse dintšha tse leng gore di betlilwe ke babetli ba basha. Bua le rona fela ka kobo e we apereng le gore bokao jwa yona ke eng mo Basotho. Gompieno ke apere Seana Marena saponi me ke engwe ya dikobo tse leng gore ke tsone tse leng gore di tsagale thata mo setsong sa Basotho. Gantsi e neiwa banyadi as mpho go pukaya tiragalo e golo e ya lenyalo. Me dikobo tsa rona di farologane jaaka setso o boletse gona le tse di kayang ha motho wa ntate e nna ntate ha a tswa mo bushimaneng a ya ko bontateng. So ka moraga rona e dirilwe ke Tate Stana e dirilwe ke Thabete Lesie
and o ibitsa Ntate Stana o e leng gore ke mobini o itsagaleng thata mo Basothong. Ha o sheba ditshwantsho tsa teng o tla bona dilo tse di biniwang e diretswe e bontsha mmino le bogabane ba mmino Koreana le gore bona Basotho ba bina jang. So go ntle go bona le talente e ntšha e akaretsiwa mo the culture and this exhibition. Ke nna Kabelo Maselwa ka jone ke letsatsi la Basotho re mona Oliven Hayes mme ke thabile bile ke motlotlo haholo hore ke tlile mona ho tlolena ka diaparo tsa Basotho e ka sita le dikobo hore na ba di entse ka tsela tse jwang le hore Basotho ne ba tlwaetse ho phela ka tsela tse fapafapaneng ka mekgwa e jwang. So ke thabile haholo bane dikobo tsena tse ding di ruta le ka maitshwaro hore motho re tsebe hore itshwara jwang ho tloa bonyane ho ya boholong. Letsatsi la kajeko ho nna le ke bona ile letsatsi le bohlokwa haholo because hona ntho tse ding each and every Heritage Day we learn many things tse le rong hore di ntjha ho rona tse le rong re qala ho di tseba like mohlala like ritle mo ho ka about nya Basotho blankets hona le ke tseba fela a few blankets maybe 2 or 3 tse ding ke qala ho di bona ke qala ho di tseba ebile ka nete wow shame ke rata Heritage Day haholo fela because re ithuta ntho tse ngata tse fapaneng le ntle ho di blankets le ntho tse ding tse le rong hore di ne di sebediswa gale ha ntse re tsamaya especially bo di museumeng re ithuta ntho tse ngata haholo tse le rong hore le bana ba rona ba tlameha ba di tsebe le bona. Tsatsi la kashongo le bohlokwa haholo especially for rona le for bana ba for rona re to ruta le bana ba rona mo ba tswang teng because ra tseba ho bohlokwa ho tsebe mo yang o tshwantse o tsebe mo tswang. Ke batla fela gore modiri mmogo le nna a tla bontshe tse dingwe tsa dikobo tse leng gore di teng fano mo museumeng ono wa Oliven Hayes. Go na le dikobo tse dintsintsi jaaka ba setse ba tlhalositse gone gore dikobo tseno di bontsha di meetlo ya Basotho le di stages tse leng gore ba tsena mo go jone jaaka fa motho a nyalwa fa ngwana wa moshimane a gola e nna monna fa mme e nna mme le ene gape a nna motsetsi. Go na le dikobo tse dintsi tse leng gore di na le bokao mo Basothong mme dipontsho tseno di tla nna teng kwano mo Oliven Hayes go fitlhella ka Ngwanatsele a tlhola malatsi a le 16 go fitlha fao ke boela kwa gwena. Ka nnete tlaleho e fanang ka sebopeo se babatsehang. Limpopo teng re fumana hore mohlankana ya dilemo tse 22 wa Phukwane ka ntlenyana ho Jenfeso o tsosolosa le ho ntshetsa pele botjhaba hara letlobo le letjha. Witness Mohola o boetse go tlhaletsa batjha ho ananela botjhaba le puo ya bona. Ke motataisi wa bana ba ka 27 ba motsaneng wa habo bona bao a ba rutang le ho ananela setso ha mmoho le botjhaba ba bona. Lesogana leo le rwešitše go mphaphahlogo le dipataka go phadišano ya Mr Heritage South Africa 2025 le Mr Heritage Africa 2025 ke thwadi go bolokeng bohwa le ditšeo tša maAfrika Borwa. Witness Mohola o hlohleletša baswa go rata le go keteka ditšeo tšeo di humilego ka bohwa go akaretšwa le leleme. O hlohleletša gape gore batho ba amogele le go hlompha ditšeo tše dingwe. Re bolela ka heritage, re bolela ka bohwa ba rena mo e leng gore re tšwa gona ka fao mo e leng gore swanetše re tsebe gore ke rena bomang re tšwa kae re lebile kae ka gobane ntle le yona heritage ya rena ke ra bona bohwa ba rena a gona mo e leng gore ya gona le re ka gatela pele re tlo gatela pele fela re sa tsebe morago mo re tšwang gona. Ba bangwe ba baswa bao Mohola a ba hlahlago go mokgatlo wa gagwe wa Supreme Flair Foundation ba re o ba thuša go kwešiša ditšeo tša batho ba bangwe. Nna go tšwa go tshepiša ke tekuta ke hlampe leleme la ka ke hlampe segagešo. Bjale ka go keteka letšatši la bohwa Mohola le balemi ba selegae ka Phokwane ba apeile le go neelana ka dijo tša setšo di akaretša bogobe, morogo le dimake magareng ga tše dingwe. Go ya ka rena ke tlhohleletšo ya gore batho ba bo rena ba je dijo tša setšo dijo tše e leng gore di 100% organic
Bohola o reng mokgatlo wa gagwe go sa dire go letseno gape le go ba Mr Heritage South Africa 2025 go mo tlhotlheletsa go boloka bokgwa bja dijo tšeo di fapafapanego tša Afrika Borwa gape le go ruta baswa go ikgantšha ka bokgwa bja gabo bona. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Phokwane. Moyo ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _x ke @ditaba_dikgang. O ka boela pheisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ya rona ka SABC ditaba_dikgang. Moyo re ntse o le kane phirimaneng yena. Re tla bela go kopana hape nakong e tlang ehlile weso re dilo ka ntse hakalo o fihlela ona jwale mme mifo wa Setswana o tla tlisetsa tsona hosane ka hora ya bosupa kwano ho SABC2 le SABC le hae. Tsiriso thato ke a leboa ba bueng ba dumo sa Philippine ba sa tshebelo hona bo holo ba kapa le boelo hona ka haro ka pa bophirima o puletse ntle fela re shebile ka kapa bothabela o tlhalonyola jalo tla fela hona ka ro thekong puletse e kgetlileng ka ro Free State o fitla hona ka mafikeng tse tse sa Peterson wa Molodi le hona se tse ke sa lebala hona ka hare ho polokwane ho tla jalo hona ka ro thekong tle bipula tsena tse matla tsa haisale le ho sane dipula tle be matla ha ntse re shebile hona ka kapa bothabela ba fitla hona ka kapa o prima le hona ka ro kapa le boa ha puletse biletseng ntle fela e be le marumo na le mane puletse matla di lebello hona ka hare Peterson Molodi nyolo wa fitla ka polokwane sentse ke sa lebala hona ka ro thekong ba buira blipi ba itse tlhokomediso ya hore pula di tlahle dine ka mahadi bana a kotse boholo ba Free State sentse ke sa lebala hona ka Peterson Molodi ya fitla hona ka hare polokwane sentse ke sa lebala hona ka ro thekong pula tle behle di be matla le hosane tlahle di hanele hona ka Peterson Molodi le hona ka ro mafikeng dina ka mahadi ma ana a kotse ha isale di gateng teng mahloke di ala ha sa motho Gauteng e tlahle pholo bosimba ka jelo le hona sa no se ya sa tshebelo Johannesburg le Peterson Molodi ke tla fela ka kgrate ya mashmambedi a motse o mong ka fela re shebile hona ka Mesina o tla yo ka Thando le teng o tla hlopho re gadi di ka tlase fela ho mashome a mabedi re shebile mo kopane le hona ka re belabela di tlahle di nyolo fela ho fitla ho mashome a mabedi a mtse isipileng ho pakang hore ho tlahle ho tshisa re shebile hona Mpumalanga e tlahle ho bate hona ha isale bo holo ba province mashishing o tla jola ka Carolina tla ra di phahama le fela ho le metse e rubong ka fela Ulundi le teng o tlhokomele hore o tla hlo bate hona ha isale Pietermaritzburg le hona ka ro Durban le teng o tla hlo phodi re khadi re rita fela ho le metse e rubong ka fela Komani le hona ka Maletswa le teng o tla hlo phole re shebile ka no jo le teng tla hle qale fela ho hlano ho fitla ho mashome a mabedi ho pakang hore o tla hlo o ifutuma le Beaufort West le hona ka Worcester Centre Expand ka Lensburg di khadi tla hle qale fela ho hlano ho fitla ho mashome a mabedi a metse meraro ho tlhapakang hore tla hlotshetse fela ho itekanetseng a Pintono ha hona ka hore Kurumane le teng o tlhokomele hore tla hlotshetse fela ho itekanetseng re shebile hona ka Calvinia le hona ka haro sa talent Bosimba ka jene le hona sa no seng ho tla hlobate Hak Free State ka mafatsane fela a itjadileng re shebile ka Sweleleng Bloemfontein Masukulareng se sebela hona ka Bothaville le teng o tlhokomele hore tla hlophole re gate di ka hodingwana fela ho mashome a mabedi a motse e metlana ka fela re shebile Tamola Kharipi Bosimba ka jene le hona sa no seng o tlhokomele hore tla hlobate a sentse re shebile ka Ottosdal o tla hona ka mafikeng o tla tlhotshetse fela ho itekanetseng re shebile ka Vryburg o tla jwale hona ka Tosca Sensex fela hona ka teng o tla tlhotshetse la re thaba bui tsa bidi akalo ai be etso khotso